Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibako Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere tariki 25 Gicurasi 2026 na makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu Karere muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari turebera hamwe iri kuvugwa muri Politike ndetse na Dipolomasi ku rwego mpuzamahanga. Ni impamvu y'amakuru ari kugarukwaho cyane yiriwe avugwa ku munsi w'ejo aho imirwano yabaye by'umwihariko mu Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nzanyereza irita nje ngo mbabwire ibyangiritse nyuma y'urugamba rw'imbaturaramugabo hagati ya M23 ndetse na FARDC. Nzanye amakuru y'ubwino muri Dipolomasi, ese byaba byifashe bite hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hamenyekanye amakuru yari ibanga cyane tugiye guhishura ahangaha 5-5. U Rwanda rwanenze u Burundi bwateguje ibitero ku Rwanda. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi igihugu cy'u Burundi cyongeye gushimangira ko gifite umugambi wo gutera u Rwanda kandi ko rwose ntacyo kikanga, mu gihe mu by'ukuri uyu mugambi ukomeje gutyarizwa kwityaza ryo mu bikari hariya i Bujumbura mu Burundi. Ariko telefone y'Uburuseli mu Birigi ikabikomeje ubutitsa guhamagara President Ndayishimiye ivuga ko rwose nta kindi cyo gukorwa uretse kurasa ku Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho. Tumaze iminsi babwira imyiteguro y'igihugu cy'u Birigi ndetse n'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola, Afrika y'Epfo ndetse na FDLR. Byumvikana ko uyu mugambi ushaka kuza kuba ari simusiga kandi ugashyirwa mu bikorwa. U Burundi rero bwongeye gushimangira ko bufite iyo gahunda. U Rwanda narwo hari icyo rwabivuzeho, turaje tubikomozeho. Byamenyekanye ibyo Perezida Kagame yaganire na Emir wa Qatar nyuma y'uko ku munsi w'ejo havuzwe inkuru y'uzinduko rwa Perezida Kagame hariya i Doha muri Qatar. Reka nse babwire ibyaganiweho mu buryo bwagutse. Uribaza utese ni ibiki? Umukuru w'igihugu yageze i Doha mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026. Ureba stasi yaganira iki na Sheikh Emir wa Qatar, ariwe Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ndaje mbabwira 5 kandi murabizi ko Qatar ari ubuhuza mu biganiro bihuza M23 ndetse na guverinoma Kinshasa. Ubwo rero birumvikana ko ikibazo cy'umutekano muri Urasirazuba bwa Kongo mu Karere k'Ibiyaga Bigari kitabura kuganirwaho. Ndaje mbabwiraho 5 kandi tunyarukira muri Urasirazuba bwa Kongo. Biravugwa ko M23 n'umujinya mwinshi yarebye ibitero bya gabwe byishe abasivile irabyamagana. Muri Kivu y'Amajyaruguru ndakubwira ibyabereye Rumangabo muri axe za Rubaya byifashe bite. Drone zongeye kuri koroza, turaje tubikomozeho. Ikibuga cy'indege cya Kisangani cyafunzwe. Hongeye kuvugwa ibitero bikomeye, biravugwa ko byagize ingaruka zikomeye. Turaje tubirebere hamwe, turanyarukira muri teritwari ya Warikare, turebera hamwe uko situation imeze maginga yango FARDC na Wazalendo bongeye gufata agace ka Ihura nyuma y'imirwano ikaze. Ngo ni operation bise Rugondi hene bakoze kuri M23. Turaje tubikomozeho, ariko murabizi ko bo iyo bavuga batibagirwa kuvuga igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ndaje mbabwira 5 kandi turanyarukira muri teritwari ya Masisi, turebera hamwe ibiri kuvugwa yo maginga ya uko situation imeze, turebabwira uko byakabaye. Turanyarukira muri Minembwe, drone zongeye kuri koroza, ndabibabwira 5 kandi hanyuma nze kunyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Byongeye kudogera cyane umutekano wa Perezida William Ruto wongeye kuvogerwa. Umwe mu basa nk'ibyihebe yanyuze muri humye abarinzi wa Perezida Ruto amusanga mu ruhimbi. Ndaje mbabwira uko byaje kugenda. Turambuka hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko Benjamin Netanyahu ahangayikishwe cyane abashaka kwica Perezida Trump. Ni bande? Turaje tubive imuzi. Hanyuma mbabwire ko rwose ubyamaze ko confirmed ko uwarashe hafi ya White House nawe yamaze kwicwa, akebo kagiye wamugarura. Nyemera rero tubane muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo kwa mbere tariki 25 Gicurasi 2026. Tuyavye umuzini muzingo 5 kandi mbahaye ikaze, mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibako Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784483217 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Nyuma yo gukanda subscribe nyaboneka kanda like tubone ko bikunda, utange igitekerezo, unasharinge nyaboneka uhe nabandi bumve uko bizindutse byifashe muri Urasirazuba
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bacu nahoze mbabwira ko ntabwo rwose inkuru yatangajwe n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa mu minsi ishize ko hari urupfu rwa General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe twahise wa General Sultan Makenga byari byavuzwe ko yiciwe Ruvungi muri teritwari ya Uvira ngo yishwe na wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru naje kuyatohoza nsanga ntabwo ari ukuri, nasanze ari ibyatangazwaga n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa mu rwego rwo kwikira igitugu gaseka, bashimangira ko babaje cyane M23 bavuga ko Bernard Byamungu twahise wa General Sultan Makenga ngo yaba yarishwe mu nibisasu cyangwa se n'ibitero bya coalition. Biravuga ko rero ari propaganda ko Byamungu wa M23 ari muzima rwose, ko nta kibazo afite yaba icy'uburwayi cyangwa se kuba atameze neza, ngo ibyo byo ntago ariko biri. Byamungu arahari kandi ari muzima, nta narwaye rwose nta n'ikindi kibazo afite, icyo ari gukora no guharanira impinduramatwara. Ahubwo ngo wapfuye yitwa Colonel Byamungu uzwi ku izina rya Mwiba y'Abanyamulenge. Ni izina rizwi cyane ryagaragajwe nk'irifite cyangwa se nk'iryagira urwango Abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo, ko ngo yaravuze ko azabatsemba hanyuma akabamaraho cyangwa se abasigaye bagasubira mu Rwanda ngaho baturutse. Ibyo byose rero byahoze bivugwa, nahoze mbona rwose na M23 byamagana iby'urupfu rwa General Byamungu Maheshe ngo ni ukuri cyangwa se ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa cy'abakorana rwa guverinoma ya Kinshasa. Tutarebeye hamwe ibyatangajwe na guverineri wungirije wa M23 ku ruhande rwa M23 nyine muri Kivu y'Amajyaruguru ariwe Willy Ngalambe Manzi, yatangaje ko rwose ibi ari ibinyoma bakorana rwa guverinoma Kinshasa bakunze kugaburira abi Kinshasa n'ubundi. Ubwo yakomezaga ku byatangajwe n'uyu munyamakuru ukorera mu kwa guverinoma Kinshasa Micombero Daniel, ukunze kuvuga byinshi ku gisirikare cya Kongo, tangaza ko ngo cyegukanye intsinzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero ibyo byose nagira mbabwire ko ari inkuru itari ukuri naka na gato. Yes, reka ninjire mu makuru noneho ku buryo burambuye. Ndambura ya makuru mbanze mbabwire ko byamaze kuba bimenyekana ko umugambi wo gutera u Rwanda urahari kandi ni simusiga, ndetse uwo mugambi ukaba uzashyirwa mu bikorwa nk'uko ababivugamo cyangwa se abawuvugwamo bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo bumvikanishe ko n'undi umugambi uhari. Ababashijwe ntibabihakana, n'ubihakanye rwose ntatanga facts. Bimeze bite? Tumaze iminsi tugira ko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi cyakira intwaro zidasanzwe gihabwa n'igihugu cy'u Bubiligi, ndetse byageze naho Maxime Prevot, minisitiri w'intebe wungirije w'Ububiligi akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu, yagize atyatangaza ko rwose kimwe muri gahunda zihari zivuga ko ngo Ububiligi bushaka gufasha u Burundi na Kongo na FDLR n'ibihugu nka Angola, Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania gutera u Rwanda. Ibi Maxime Prevot yakanyavuga ko atari ukuri, ari ikinyoma cyambaye ubusa, kandi ko abatangaza amakuru arabashaka kubanisha cyangwa se kubanisha nabi cyangwa se kuryanisha igihugu cy'Ububiligi n'u Rwanda, dore ko ari ibihugu bisanzwe n'ubundi byaracanye umubano kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Murabizi ejo bundi byabaye ikibazo gikomeye, muti byagenze bite? Ejo bundi gato minisitiri, ubwo namuvuga gute, ni umudipolomate w'u Burundi mu Bubiligi yitwa Terence. Uyu nguyu ni nawe umaze iminsi arikoroza asa nk'ukora icyo nakwita nka coordination kugira ngo abanga u Rwanda bose bari mu gihugu cy'Ububiligi bashyira imbaraga hamwe bashyigikira umugambi wo gutera u Rwanda no gukora ubutegetsi buriho. Hanyuma ejo bundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, ambasaderi Ntahiraja hagarariye u Burundi mu Bubiligi yavuze ko ntacyo gutera u Rwanda bimutwaye. Yarabajwe n'abanyamakuru, ese gutera u Rwanda birahari, ese uyu mugambi urahari? Avuga rwose amagambo asa nkaho ntacyo bitwaye kuba u Rwanda rwaterwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero Ambasaderi Olivier Nduhungire yagaragaje ko ayo magambo yavuzwe na ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi yitwa Terence Ntahiraja yo gushyigikira abagambiriye gutera u Rwanda ateje impungenge zikomeye. Yabigarutseho kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 uko yakomozaga ku magambo avuzwe na ambasaderi Ntahiraja wahaye ishingiro ibitero avuga ko bigomba kugabwa ku Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, ambasaderi Ntahiraja Terence yagaragaje ko ntacyo gutera u Rwanda bimutwaye rwose. Ni nyuma y'iminsi mike hari amakuru avuga ko u Burundi bwaba buyoboye umugambi wo gutera u Rwanda bufatanyije n'abarimo FDLR, dore ko amakuru agaragaza ko u Burundi bwamaze no kwakira drone zimwe mu zagenwe, bivuga ko ari zigera ku 500, bamaze kwakira zigera kuri 500 muri zo zifashishwa mu gutera u Rwanda.
ubwo rero nyuma y'iyo minsi yose byavuzwe ngo bagomba gufasha FDLR gutera u Rwanda gukora ubutegetsi buriho. Ubwo umunyamakuru yabazaga Tehanse na Iraja ibijyanye n'uko Burundi bukorana bya hafi n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Burundi, undi yarabisetse rwose ndetse cyane aratwenga agaragaza ko biramutse binabaye nta kibazo cyaba kirimo. Ati kumva ko u Rwanda rwaterwa n'abarwiyama kuri izo ngorane ruri guteza mu karere hari igitangaza cyaba kirimo. Uyu mudiplomate avuga ko hari abanyarwanda bahunze mu mwaka w'1996 agaragaza ko ngo batazareka guharanira igihugu cyabo kugeza ku iherezo. Yavuze ibi yirengagije ko sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1998 yarangiye ku ya 31 Ukuboza 2017. Mu buryo buziguye wumvaga ko abo yitaga impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhirika ubuyobozi buriho. Ati abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yabo bakwitegura ko bashobora guterwa n'abo birukanye b'abanyarwanda. Abinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ayo magambo akwiye kwibazwaho cyane ko yavuzwe n'umudiplomate uzi neza amahame aranga Dipolomasi. Ati uriya mu ambasaderi w'u Burundi mu bwami bw'Ububirigi nubwo asobanukiwe amahame agenga Dipolomasi ariyemeza ntacyo yikanga akavuga ari amagambo rutwitsi yibasira igihugu cy'igituranye yigeze gufasha mu gitero umutwe wa genosideri wa FDLR wagabye ku Rwanda agomba kwibazwaho cyane. Iyi migambi yo gutera u Rwanda ivugwa ko cyangwa se ikavugwa n'abayobozi b'u Burundi si mishya kuko muri Mutarama mwaka wa 2024 perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ubwe rwose yavugiye Kinshasa ko azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda bashaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Aya ni amagambo yari koroje ku mbuga nkoranyambaga, ni amagambo leta y'u Rwanda yamaganiye kure igaragaza ko ari ubushotoranyi bukomeye. Uyu Tehanse yakunze kugaragaza ko akenshi rwose igihugu cy'u Burundi gifitiye umugambi ndetse yagiye yumvikana mu guhuza abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi batandukanye ba mu gihugu cy'Ububirigi ngo bitegure cyangwa se bashyigikire uyu mugambi. Inshuro nyinshi u Rwanda rwagaragaje ko Burundi budakwiye gukorana na FDLR y'abajenosideri cyane ko ifite umugambi wo kuruhungabanya. Ubu bufatanye bw'abarundi na FDLR kandi ntabwo bwagarutsweho n'u Rwanda gusa kuko bunagaragazwa muri raporo y'iperereza impuguke z'umuryango w'abibumbye zakoreye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagaragaje ko byifatanya mu kurwanya umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ikindi twagarukaho ni ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na Emile wa Katari. Perezida Kagame ari Doha mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe yakiriwe na Emile wa Katari ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Hanyuma umukuru w'igihugu yageze Doha mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026. Amakuru yashyizwe hanze na Village Urugwiro avuga ko Perezida Kagame na Emile wa Katari bahuriye mu biro bye bizwi nka Amir Diwan. Baganiriye rero ku mubano ukomeye uri hagati y'u Rwanda na Katari ndetse n'ubufatanye bukomeje hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame ndetse na Emile wa Katari baganiriye kandi ku bibera mu turere u Rwanda na Katari biherereyemo, bashimangira ubushake basangiye bwo guharanira amahoro n'umutekano ku isi. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda rukomeje kwifatanya n'abaturage ba Katari. Uru ruzinduko rukaba ruje mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri n'u Rwanda hakomeje imirwano ihanganishije ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi Katari nayo ihanganye n'ingaruka z'ibitero yagabweho na Irani kuva Amerika na Israeli byayishozaho intambara. U Rwanda na Katari bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bikaba bifitanye imibanire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere,
aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49 muri Rwanda. Uretse Rwanda, Qatar inafite imigabane ingana na 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera ni mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni munyemerere mumbwire niba muri tayari twerekeze ku makuru y'ibitero mbona byari koroje mu burasirazuba bwa Kongo. Bavandimwe, ibintu ntago biba byoroshye na gato. Icyitwa drone za CH-4 zongeye kuri koroza amatwara ya M23. Tumaze iminsi babwira imirwano imaze iminsi ibera ahitwa Kibabi, ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu bice byegereye cyane umujyi wa Rubaya, umwe mu mijyi ikomeye cyane inakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, hariya igenzurwa na M23. Aka kanya ikiri kuvugwa ni ikirero magingaya. Igitero cya drone noneho cyaje kirarikoroza cyane cyane gica igikuba muri Kivu y'Amajyaruguru. Mutese byagenze bite? Mwumve ko ni Rumanga muri Rucuru nkuko byatangajwe mu itangazo M23 kiza hanze na byamagana. Hagabwe ibitero bya drone byagwemo abasivile benshi, byanagije imitungo y'abaturage cyane cyane mu gace ka Rumangabo. Ni ibitero byabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ni ibitero leta Kongo ikomeje kugaba mu gihe mu by'ukuri iki gihugu n'ubundi gihanganye n'icyorezo cya Ebola kimaze guhitana abarenga 170 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko byagabwe rero bikurikiranye, birumvikana ko hari biherutse ku ya 8 Gicurasi 2026 byishe abasivile bagera kuri 30 mu turere twa Mushaki n'ahandi ahari mu teritwari ya Masisi. M23 ikagaragaza ko bigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa, ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wazarendo, abacanshuro ndetse n'indi mitwe. Ni ibitero bikomeje kuri koroza mu burasirazuba bwa Kongo. AFC M23 rero ikavuga ko ibitero byahitanye abasivile benshi n'abarizwa mu by'ukuri mabarinda parike ya Virunga nk'uko umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yabivuze. Ibi bitero by'ubugizi bwa nabi kandi byahitanye ubuzima bw'abantu benshi, bihungabanya abasivile ndetse byangiza byinshi ku nzu n'imitungo y'abaturage b'inzira karengane. Uyu muvugizi wa M23 bya politiki kandi yavuze ko ibitero bikomeje kugabwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo kuva nk'ubwo ku itariki 23 Gicurasi ngo habaye ibitero. Ati rero nubwo hari abaturage bugarijwe n'ibibazo bya Ebola, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwica abasivile no kutubahiriza amasezerano asanzweho. Yibukije leta ya Kongo ko ibi byaha by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu biri gukorwa mu maso y'umuryango mpuzamahanga. Ibihugu bigira uruhare mu buhuza n'ibindi bifatanya na leta ya Kinshasa, haba muri politike, dipolomasi ndetse no mu gisirikare, bikirengagiza ubwicanyi iki gihugu kiri gukorera abasivile. Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Manzi Willy nawe yashinje umuryango mpuzamahanga n'abahuza kugira indimi ebyiri ku ntambara yo muri Kongo. Ati iyo ibi biba byitiriwe AFC M23, umuryango mpuzamahanga ari kwihutira kunenga mu buryo bukomeye cyane, ariko abasivile bo muri Rubaya na Rumangabo bari kwibasirwa, ariko umuryango mpuzamahanga ntacyo uri kuvuga. Ntabwo aba baturage bakomeza kwirengagiza ubu buryo bubogamye. Manzi Willy kandi avuga ko Guverineri Manzi Willy ku ruhande rwa M23 ni guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru, avuga ko umuryango mpuzamahanga ukwiriye guhitamo amahoro n'ubutabera cyangwa se kugaragaza ko inyungu ukurikiye muri Kongo zizakomeza kuguranwa amagara y'inzirakarengane. Urebyesheje amaso ibitero uburyo byatwitse ahanga mu bice bya Rumanga bigahitana ndetse n'abarinda parike ya Virunga. Bavandimwe, urabona ko biteye impungenge cyane. Ni ibitero byashenye inyubako rwose irashyiba umuyonga, biteye agahinda cyane. Hanyuma no mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo naho havuzwe amakuru akomeye cyane, ariko ubwo reka mpere mu bice bya Kisangani mu ntara Copo. Ubundi uyu mwaka deja watangiranye ibitero bya M23 ku mujyi wa Kisangani, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bangboka. Murabizi ko na M23 ubwa yarabyemeye binyuze mu muvugizi wungirije wa mu bya politike Dr Oscar Barinda, yigeze kwemeza ko rwose abahungu b'abakomando ba M23 bitwikira ijoro bakerekeza Kisangani bagakubita babangura bigarukira. Noneho ibitero byo ku bibuga by'indege bya Kisangani rero
akenshi byavugwaga ubwo M23 imaze iminsi itangaza amatangazo y'uko irambi ibitero bya drone n'indege z'intambara bigabwa ku baturage bo mu matware ya M23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu Minembwe na za Uvira. Ibyo ari maze iminsi bigabwa twatumaze iminsi babwira, ariko M23 ivuga iti tugiye gufata icyemezo cyo kubirwanya ndetse dutere aho bitera biturutse. Byarangiye rero ikibuga cy'indege cya Kisangani kirashweho nk'icyari amatware y'izo ndege ndetse n'igisirikare cya Kongo birumvikana aho gitegurira ibitero by'indege. Ntabwo ari Kisangani gusa hacitse igikubi icyo gihe, kuko na Bujumbura ubwo bwarabishe, kuko hari n'ibindi bitero byagabwaga biturutse Bujumbura. Nabo baravuga bati nitwe dutahiwe, nicyo gihe kirageze kugira ngo natwe duhanwe cyangwa se duhabwe icyo nakwita turasweho mu buryo budasanzwe. Ndagira mubwire ko ejo bundi rero ku munsi wo ku mugoroba nyine wo ku cyumweru nyine ni ku munsi w'ejo murambabarira tariki 24 ni ku munsi w'ejo, uyu mujyi wa Kisangani twagiye twumva ngo hafunzwe ikibuga cy'indege ngo kubera ikibazo cy'umutekano. Tetese bigenze bite? Naho masaha ya mbere gato ku munsi wa gatandatu hari havuzwe igitero. N'amakuru aturuka mu nzego z'ibanze ndetse no kubabonye ibyabaye avuga ko ngo habaye ibitero bibiri ku munsi w'ejo bya drone ngo byibasiye cyane iki kibuga cy'indege mu masaha y'igicamunsi cyo ku cyumweru tariki 24. Izo drone ngo zaje ziturutse ahataramenyekana, ibintu byateje ubwoba n'urujijo mu baturage ndetse no mu bashinzwe umutekano. Ese ibitero bya drone biturutse he? Bigashinjwa cyangwa se bigakekwa M23 ko yabitangiye nayo kugenda imenasa yinjirira icyo kibuga cy'indege, kuko niba wamubona ibi bitero bya coalition bikomeje kurikoroza cyane ku ruhande rwa M23 ngaho ibyagabwe Rumangabo, ibyagabwe Rubaya, mu Minembwe, Kalinge, Bidego na za Mikenke, ni ibitero bigiye bigayitse cyane. Nk'uko amakuru yibanze abivuga, ngo bikomeje guteje urujijo mu baturage ndetse no mu bashinzwe umutekano muri kiriya kibuga. Nk'uko amakuru atangazwa, izo drone ngo zaje kurasa ku kibuga cy'indege cya Bangboka hari Kisangani, zaje kuraswaho ngo n'inzego z'umutekano, nubwo zangijwe mbere yo kugera ku ntego zazo zose. Haravugwa ko ibikorwa remezo bimwe byangiritse hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani hariya Bamboka. Iki gitero ngo cyahise gitera impungenge zikomeye ku mutekano w'ikirere muri ako gace, bituma abayobozi cyangwa se ubuyobozi bufata icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ingendo z'indege zose zari ziteganyijwe hagati ya Kinshasa na Kisangani. Sosiyete ishinzwe iby'indege za gisivile muri Kongo ni CAA ngo yahise hagarika indege zose zari ziteganyije kugwa cyangwa se guhaguruka kuri iki kibuga kugeza igihe umutekano uzongera kwemezwa ko wagarutse. Abaturage muri ako gace rero by'umwihariko cyangwa se uduce twegereye ikibuga cy'indege cya Bangboka hariya Kisangani baravuga ko biyumviye urusaku rukomeye rw'iturika, ndetse bamwe babona rwose n'imyotsi izamuka hafi y'ahagabwe ibitero. Hari n'amakuru avuga ko inzego z'umutekano zahise zongera ingabo nyinshi ku kibuga cy'indege ndetse zifunga inzira zimwe zijya ku kibuga cy'indege mu rwego rwo gukaza umutekano ndetse no gukora iperereza ku bakomoka cyangwa se aho hakomoka ibyo bitero. Kugeza ubu ntiharamenyekana uruhande rwahise cyangwa se rwihishe inyuma y'ibi bitero bya drone. Gusa ibi bibaye mu gihe n'ubundi burasirazuba bwa Kongo bukomeje kurangwa n'umwuka mubi w'intambara, ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibitero byo mu kirere bikomeje gufata indi ntera hagati y'impande zitandukanye zihanganye. Ubwo rero murumva ko ari ibyo ngibyo cyangwa se iby'ibi bitero ntabwo nabo ubwabo baratangaza niba ari ibyo ku ruhande rwa M23, dore ko ariyo bikanga kenshi, nubwo bavuga ko ibitero byari koroje hano muri teritwari mu ntara ya Kisangani, aha ni mu ntara ya Chopo. Hanyuma reka tugaruke nanone turebera hamwe n'indi nkuru. Mu ijoro ryo ku munsi turahera ku munsi kwa gatanu tariki 22 mu gace ka Irundu, akari agace gaherereye mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo, kongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Bivuga ko nta cyangijwe ku munsi wa gatanu, ariko kwa gatandatu byarongeye birakomera no ku munsi w'ejo ku cyumweru ngituze ntiragaruka. Aka kanya rero abaho barahumeka amasigamana. Amakuru aravuga ko by'umwihariko ibitero bya drone bikomeje kugabwa n'ihoro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane umusada wo mu Burundi ahanganga uri kuvuza ubuhuha n'imitwe ya Wazalendo na FDLR biri gushegesha cyane abaturage bo mu bice bya Minembwe hariya Irundu. Amakuru akavuga ko abaturage baguwe gitumo n'urusaku rw'iturika ry'ibisasu muri iminsi tatishize, ibintu bikomeje guteza ubwoba bwinshi ndetse n'ikorwa ry'impunzi imbere mu gihugu, aho bamwe mu baturage batangiye kugenda bahunga ingo zabo bashaka
bashaka ubuhungiro mu bice bikekwa ko bifite umutekano. Birahangayikishije cyane rero mu bakomerekejwe n'ibyo bitero nk'uko abakuru bigarukaho, dore ko ari nayo ntego yo kugaruka kuri iyi nkuru kuko ibitero byo byari byavuzweho. Harimo uwitwa Nyanduhura Chantal ndetse na Muhorana Misugi, bahise bajyanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Minembwe, aho bakomeje kwitabwaho kubera ibikomere batewe n'ibisasu byaturikiye hafi y'ingo zabo. Uretse abakomeretse, ibitero byanasize byangije byinshi ku mitungo y'aba baturage. Abakuru y'ibanze ngira havuga ko rwose inzu ebyiri zahise zikongoka nyuma yo guterwaho ibisasu, mu gihe inka nyinshi z'abaturage zapfuye. Ibindi ni ibintu bikomeje guteza igihombo gikomeye ku baturage batunzwe ahanini n'ubworozi muri rusange. Hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa nko muri teritwari ya Warikare, aha ni muri Nokivu bavandimwe. Ahangaha reka mbivuge gutya kuko ni iby'igisirikare cya Kongo kiri kwigamba. Ni muri Warikare mu mudugudu wa Ihura uherereye mu gace muri groupement ya Kisimba muri Nokivu. Uyu mudugudu ngongeye kujya mu biganza bya FARDC na Wazalendo, ndetse rwose kuva mu saha y'umugoroba ku munsi wo kwa gatandatu ndetse no ku munsi w'ejo rwose M23 ngo yari yirukanwe muri Ihura. Nyuma y'imirwano ikaze yahanganishije ngo ni M23 n'igisirikare cya Kongo nkuko byatangajwe n'abakorana rwa guverinoma ya Kinshasa ndetse n'inzego z'ubuyobozi gakondo ndetse n'umutekano. Imirwano yatangiye mu masaha y'amanywa ku munsi wo kwa gatandatu, igitero kiragabwa bwira bigaruriye Ihura bucya bayifite birukanyemo M23. Bivugwa ko ngo mu by'ukuri imirwano yatangiye nyuma y'igitero inyeshyamba zagabye ku birindiro by'ingabo za leta n'abafatanyije ibiri ahitwa ngo ni Kibunanwa ndetse na Rungoma. Nyuma abasirikare ba leta ngo basubije inyuma abo bari baje kuhirukanwa burundu. Imibare y'agateganyo igaragaza ko abasivile babiri ngo nibo bishwe, ngo hari kandi n'abaturage benshi bahungiye Kalembe no mashyamba ari hafi aho kugira ngo bahunge ibyo bikorwa by'urugomo. Bivugwa ko inyeshyamba ngo zasubiye inyuma zerekeza i Kalembe zikoze hano za Kalonge muri teritwari yituranye cyane na Masisi. Ahangaha ni Warikare nyine na Masisi. Kalonge ni ku ruhande rwa Kalonge ni ku ruhande rwa Masisi, Kalembe ni ku ruhande rwa Warikare. Ahangaha rero urumva ko ari ibintu bitoroshye. Koalisiyo rero aka kanya ngiri kugenzura Ihura, ntabwo bizwi amerekezo byo ko M23 nayo ntiyarekuye. Ubwo rero turakomeza kugenda dukurikirana buri kimwe muri aya makuru, turaza kukigarukaho makuru yacu ari imbere. Hanyuma reka dukomoze ku makuru ari kuvugwa mu karere ndetse no hakurya y'Inyanja Ngari tunagana ku musozo. Reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Perezida wa Kenya William Ruto yatunguwe cyane n'umugabo utahise amenyekana amazina. Uyu mugabo ngo yamusanze ku ruhimbi mu rusengero ruherereye mu gace ka Ganze mu ntara ya Kilifi, ariko abashinzwe umutekano bahise ngo bamukumira. Byabaye ku munsi w'ejo tariki 24 Gicurasi, aho uyu mugabo yasanze Perezida Ruto ku ruhimbi ndetse aramufata ku rutugu. Perezida Ruto yaganirizaga bitabiriye igikorwa cyo kwishimira intambwe ya Fikiri Jacobs, ni umunyakenya ukiri muto uherutse kugirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko. Nyuma y'amasegonda uyu mugabo asanze Perezida Ruto aho yavugiraga ijambo, abashinzwe umutekano we bahise bihuta bamukuraho, ariko Perezida Ruto yumvikana asaba ko bamureka, ati mureke uwo musore. Nyuma ibi bimaze gusubira mu buryo cyangwa se ibintu bimaze gusubira mu buryo, Perezida Ruto yavuze ko uwo musore yageragezaga amahirwe ye ndetse yizeza ko aza guhura nawe bakaganira. Aturiya musore nta kibazo afite, ntekereza ko yigiye kuri Fikiri Jacobs ko ahabonetse amahirwe adakwiriye gupfusha ubusa. Ni umuntu mwiza, yageragezaga kureba ko yabona amahirwe. Perezida Ruto rero kandi yagaragaje yashimye uyu Fikiri Jacobs wiyemeje kubahiriza inshingano z'ubuyobozi mu mwanya yashyizweho ku myaka 31. Avuga ko azakomeza kumutoza kugira ngo akomere, ndetse rwose ngo azakomeza kumutoza
kugira ngo akomeze amutegurire kuba umuyobozi mwiza w'ahazaza. Ati nishimira gufasha abantu kuba beza kundusha, ibi bigaragaza ko nk'umuyobozi twizera ko abakiri bato bagira uruhare rukomeye rw'ingenzi mu iterambere ry'igihugu cyacu. Perezida Ruto kandi yijeje ko agiye gufasha mu guteza imbere igice cya Kilifi hubakwa ibikorwa remezo nk'imihanda n'ibindi bifasha mu by'ukuri abahatuye. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya, reka tuveyo, reka twerekeze hakurya y'inyanja ngari. Reka duhere ku bitero bivugwa ko Iran yongeye gusuka cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe intambara ya Iran ikomeje guhungabanya uburasirazuba bwo hagati, hari indi ntambara iri kubera inyuma y'amasasu. Intambara y'ubwenge bw'ubukorano AI cyangwa se Artificial Intelligence, ubutasi n'ikoranabuhanga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa. Reka turebere hamwe byinshi mu buryo burambuye muri iyi nkuru. Nk'ubu ngubu uyu munsi Washington na Beijing ntibikiri guhangana gusa ku bukungu cyangwa se ku gisirikare gisanzwe, bihanganye ku rwego rushya rw'intambara aho amakuru ibyogajuru AI n'ubutasi bihinduka intwaro zifata imyanzuro y'urugamba mbere y'uko ibisasu biraswa. Iran uriwase se Iran yaba mu by'ukuri yabaye cyangwa se nk'igerageza intambara nshya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka bikubwireho, raporo zitandukanye ziragaragaza ko intambara ya Iran iri gukoreshwa nk'ahageragezwa uburyo bushya bwo gukoresha AI mu bikorwa bya gisirikare. Amakuru avuga ko Amerika yakoresheje AI mu gusesengura amakuru y'ubutasi, gutahura ibirindiro ndetse no gufasha mu gutoranya ibitero by'indege. Hanyuma rero ibi byatumye Ubushinwa butangira kubona ko Amerika iri guhashya AI ku rwego rwo hejuru mu ntambara kurusha uko Beijing yarabiteganyije. Abakurikiranira hafi amakuru bo mu Bushinwa cyane cyane bavuga ko ibitero bya Amerika muri Iran byagaragaje icyuho igihugu cyabo gifite mu rwego rwa AI ikoreshwa mu bwirinzi bwa gisirikare. Hari aho bamwe bavuga ko Iran yahindutse ikibuga cyagerageje cyangwa se kigerageza ku ntambara z'ejo hazaza. AI ikabifasha mu guhasa cyangwa se mu gukusanya amakuru y'ubutasi, gutahura aho umwanzi aherereye, kugenzura drone ndetse no gufata ibyemezo byihuse ku rugamba. Mu gihe Amerika ikoresha AI mu bikorwa bya gisirikare, Ubushinwa bwo bwatangiye gukoresha ibigo byabwo by'ikoranabuhanga mu kurikirana ibikorwa bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Raporo zitandukanye zivuga ko ibigo by'Abashinwa byifashishije AI, amashusho y'ibyogajuru ndetse n'amakuru rusange yo kuri internet mu kurikirana ibikorwa by'ingabo za Amerika no gutahura aho ibikorwa bya gisirikare biri kubera. Ibi ni ibintu bishya mu mateka y'intambara kubera ko mbere ubutasi bwakorwaga cyane na leta gusa, ariko ubu ibigo byigenga by'ikoranabuhanga nabyo bishobora gukora nk'inzego z'ubutasi. Niyo mpamvu bamwe mu basesenguzi bavuga ko ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga biri guhinduka ibigo by'ubutasi bifite imbaraga ziruta iza leta zimwe na zimwe. Mu ntambara za kera igihugu cyatsindaga kubera umubare w'ingabo, ibifaru ndetse n'indege cyangwa se n'ibisasu byinshi, ariko ibi gihugu gifite amakuru menshi, AI ikomeye, ibyogajuru n'ubushobozi bwo kubona ibyo umwanzi akora mbere, gishobora gutsinda nubwo cyaba gifite ingabo nke. Niyo mpamvu Amerika n'Ubushinwa biri gushora miliyari nyinshi muri AI y'ubwirinzi, drone zigenzurwa n'ubwenge bw'ubukorano, guhuza amakuru muri mudasobwa kabuhariwe ndetse n'ikoranabuhanga ry'ubutasi. Kwamamaza AI ku rwego rwa gisirikare cyangwa se mu rwego rwa gisirikare byatumye impungenge ziyongera ku isi, kuko ibihugu bikomeye bitinya gusigara inyuma muri iri rushanwa ry'ikoranabuhanga. Abasesenguzi b'igisirikare cya Amerika bakavuga ko ikibazo nyamukuru atari Iran gusa, ahubwo ko ari intambara y'uburasirazuba bwo hagati ishobora gutuma Amerika itakariza imbaraga mu guhangana n'Ubushinwa kuri Taiwan. Mu yandi magambo rero, mu gihe Amerika iri kwibanda kuri Iran, Beijing ishobora kuba iri gukusanya amakuru y'intambara, ikiga uburyo Amerika iri kwitwara ndetse ikamenya intege nke zayo. Niyo mpamvu rero raporo z'ubutasi bwa Amerika zivuga ko Ubushinwa bushobora kuba buri gukoresha iyi ntambara nk'ishuri ryo kwitegura amakimbirane ashobora kuzabaho kuri Taiwan cyangwa se mu nyanja South Sea. Hanyuma rero hari abemeza ko isi
isi iri gusubira mu bihe by'intambara y'ubutitanshya, ariko nanone kandi noneho idashingiye gusa ku ntwaro kirimbuzi nk'uko byari hagati ya Amerika n'Abasoviete. Inshuro AI mu by'ukuri niyo ntwaro nyamukuru, amakuru niyo mbaraga, ibyo Joro nibyo maso y'intambara, naho kwinjirira mu ikoranabuhanga cyangwa se ikizwi nka cyber attacks bikaba bishobora guhagarika igihugu cyose nta sasu rirashwe. Iyo urebye intambara ya Iran, ikibazo cya Taiwan, Ukraine ndetse n'irushanwa rya AI biragaragaza ko isi iri kwinjira mu gihe aho igihugu kizagenzura AI n'ubutasi bw'ikoranabuhanga aricyo kizagena uko isi y'ejo hazaza izabimeze. Kandi hagati ya Washington na Beijing, buri ruhande rumaze kumva ko gutsindwa muri urugamba rw'ikoranabuhanga bishobora gusobanura gutakaza ubutegetsi ku isi. Birumvikana cyane rero. Mu yandi makuru, yitwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, igihugu cy'inshuti cyane rwose na Amerika, yageneye ubutumwa bwihuse cyangwa se bwihumure Perezida Trump afata nk'inshuti idasanzwe ya Israel nyuma y'uko umusore w'imyaka 21 y'amavuko agaragaje kurasa kuri White House cyangwa se agerageje kurasa kuri White House mu ijoro ryo kwa gatandatu. Abinyujije kuri X mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi, Netanyahu yagize ati, nshimye ko Perezida Trump inshuti magara ya Israel ameze neza rwose, ati ndetse n'uwagerageje guhungabanya umutekano yishwe mbere y'uko ateza ibindi byago. Yakomeje agaragaza ko ahangayikishijwe n'abakomeje kugerageza kwica Trump, ashimangira ko ari ibintu bikwiriye kwamaganwa, ati urugomo ndetse no gukomeza kugerageza kwica Perezida Trump bikwiye kwamaganwa na buri wese. Kuva Trump yasubira ku butegetsi muri 2024 hamaze ko ibikorwa bine byari bigamije kumwivugana hakoreshejwe imbunda. Igitero giherutse ni icyagabwe na Nasir Best ushinjwa kuba ari we warashe amasasu menshi hafi y'ikigo cyane cyane ibigo by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House kuwa gatandatu tariki 23 Gicurasi. Abashinzwe umutekano rero bahise batangira kurasa n'uwitwa Nasir Best ndetse birangira ahasize ubuzima. Nubwo Perezida Trump yari muri White House ntacyo yigeze aba. Iki gitero kandi cyabanjijwe rwose n'icyabaye ku itariki 25 Mata ubwo Trump yari mu musangiro n'abanyamakuru bakorera muri White House. Umuntu utwaje intwaro rero yinjira muri hoteli wabereyemo atangira kurasa. Hanyuma birumvikana cyane tugana ku musozo. Reka mbabwire ko abantu 20 biciye mu gitero cyagabwe kuri gari ya moshi muri Pakistan, abari 70 barakomereka. Icyo gitero cyagabwe kuri gari ya moshi yari itwaye abakozi b'igisirikare muri icyo gihugu ku 24 Gicurasi ni ku munsi w'ejo. Iturika ryabaye mu gihe iyo gari ya moshi yanyuraga kuri station ya Chaman Pathak muri Kera mu burengerazuba bwa Balochistan. Abari muri gari ya moshi babwiye BBC ko ibice bitatu bitwara abagenzi byahise biva ku murongo mu gihe moteri yayo yangiritse bikomeye. Umutwe wa The Balochistan Liberation Army cyangwa se BLA watangaje ko ari uwo wagabye icyo gitero mu gihe inzego z'ubuyobozi muri Pakistan zo zitarabyemeza n'amagingaya. Balochistan Liberation Army ni umutwe witwaje intwaro ukorera mu ntara ya Balochistan muri Pakistan. Uyu mutwe usaba ubwigenge cyangwa uburenganzira bwihariye bwa Balochistan kandi wakunze gushinjwa ibitero byibasira inzego z'umutekano za gari ya moshi n'ibikoresho n'ibikorwa remezo bya Leta ya Pakistan. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kwa natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 25 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.